thank you. Daar is Dinsdag vroue bidtier, is 10:00 die oggend. Elke vrou is genooi en julle is kom ondersteun dit, kom kyk wat hulle doen en hulle bid saam en dankie vir elke vrou se gebed ook vir ons in die pastorie. Daar is nie Dinsdag aan disipelskap nie. Ons het besluit, baie mense gaan 'n bietjie weg, baie mense is nie hier nie. Volgende week met die skoolvakansie, daar disipelskap is nie volgende week nie, maar ons skuif dit net met 'n week aan. Dan gaan ons aan met ons disipelskap. Amen. Die wat disipelskap bywoon, it's such a blessing. Dis so 'n seën. Ons leer elke dag iets nuuts en elke dag iets nuuts by. Dan ook Woensdag, tannie Wilma, as ek reg, die eerste Woensdag, ons het by Bybelstudie. Dis nog nie. Dis die laaste een. Sit er net voor en gesê, sien jy hoe werk hierdie brein? Ek is al vooruit. So dis nie dit is so daar is die Woensdag, dis die een daarna. Dankie tannie Wilma. Maar daar is klap 60. Dankie tannie Wilma, daar is klap 60. Dankie. Onthou Woensdag is ons vasdag. Daar's biduur. Woensdag vas ons saam. Ons as gemeente glo in vas. Kan ek amen kry? Ons glo in vas en om bietjie saam te bid en so moenie dit mis nie. Dan Woensdag aand het ons biduur. Ons kom bid saam. So ek wil iets afkondig en ek wil hê met my hart verstaan en my hart hoor. Ons gaan in die volgende 2 weke gaan ons dit afkondig, nie hierdie Sondag, nie vandag nie, ook die volgende week, die week daarna, gaan ons Sondagoggende voor diens, 8:15, enigiets van 8:30 af, gaan ons kom saam bid as gemeente in die kerk. Die kerk gaan nie soos 'n bazaar in die oggende klinkie. Ons gaan daaroor bid. Ons gaan kom bid. We're gonna pray. Amen. Is iemand saam met my? Is iemand, wys dit vir my jou hand asseblief, laat ek dit sien, almal is happy hiermee. So ons kom bid, ons gaan nie, want hier is die plek agter die saal nie, die jam kits is daar. Hier is nie genoeg plek in ons bidkamer nie. En dit is ons kantoor. Daar's nie plek op die galery nie. Ons kan nie die parkeerarea staan nie. So waar gaan ons saam bid? In die kerk. Amen. So ons gaan hierso kom. So hierdie wit bord wat Johan vir ons gemaak het en Johan jou biltong lê nou in my huis. Ek wil dit vir jou gee na kerk dat ek dit sien. Dis die bord wat jy gaan opskryf, jou gebedsversoek. As jy gebedsversoek het of iets wat jy wil hê ons moet oorbid, kom skryf dit voor diens neer. Sondagoggend gaan ons daaroor kom bid. Is opgewonde. Is iemand nog saam opgewonde is hier hoor? We're gonna pray. Ons gaan saam bid Sondagoggende in die huis van die Here. So moenie skrik as jy inkom en mense is besig om te bid nie. We gotta pray. Amen. So dis wat Sondag gaan gebeur. Ek sal dit weer volgende Sondag afkondig. Die Sondag daarna, dis die eerste een na nagmaal gaan ons dit begin doen. Daar is Woensdag aand jeug. Daar is ook Man Up Vrydag. Nee, daar's nie Man Up Vrydag nie. Dit is 'n vakansiedag, so ons dank die manne wat saam bid. Ons gee 'n bietjie af. Baie belangrik, daar's 'n mannekamp. Mannekamp die einde van Mei. Mannekamp. Help my, is 'n manne, vrou stuur jou man kamp toe. Jy en hy het dit nodig. Jy het die rus nodig en hy die Here nodig. Of is dit andersom? Manne, ons gaan rus, hulle die Here. Halleluja. So kom en ons gaan 'n exciting tyd wees. So kom saam en die Here gaan u seën. Pastor Allen, we excited. Pastor Allen join ons en dit gaan 'n geseënde tyd tussen die manne wees en daardie tyd. Daar's nie kruiskiets nie en dankie dat jy nog saam met die gesinne bid. Ek hoop jy het 'n yskas magneet, as jy hom nie het, jy kry hom by Tersha. Plak hom, bid vir jou gesinne, kontak jou gesinne. Ek dankie my gesinne kontak my gereeld en sê hulle bid vir die pastorie. Ek dankie daarvoor. So kry jou gesinne, kry dit en ons bid saam. Ek gee gou vinnig. Moedersdag 11 Mei, vrou skep hoop. Dit is ek is so opgewonde oor Moedersdag, maar ek gaan nie veel daaroor sê nie, ek gaan volgende week daaroor praat. Dan Hemelvaart, ons glo in Hemelvaart ook. 29ste Mei, ek gee gou vinnig, daar's nie koffiekuier na diens nie. En dis vir my so groot voorreg vanmôre om my kleindogter aan die Here toe te wy vanmôre. Man, is sy nie mooi nie? Is dit nie die mooiste kleindogtertjie nie? Sy is verseker mooier as haar pa. En by verre mooier as haar oupa. Dis so lekker om die family te hê. Ek gaan vra dat Delaney en Dwayne vorentoe kom vanmôre. So lekker om my ander family te hê. Dis so lekker om family te kan word. Christine hulle en Philip hulle en Mike, ek sien vir Mike en Gloria daar. It's so lekker to be family with you guys. And ek en Pastor Allen moes ching chong cha. Wie preek wie seën in? Raai wie is die wenner?
want hy moet preek. Halleluja. Thanks, dankie Just. That's fine, good. Halleluja. Mag ek gou so 'n bietjie net breek? Hou gee 'n bietjie vir oupa. Amen. Ek was vanmôre baie vroeg op en ek het gewonder, Here, wat se woord en wat se skrif kan ek vir julle gee, Dwayne Delaney, met klein Shiloh. Die naam Shiloh het 'n betekenis, soos elke ander naam 'n betekenis het. Die naam Shiloh beteken His gift or the peaceful one, tranquility and abundance. Mama, ek dink sy soek jou. Sy soek eintlik vir Pastor Ellen. En ek het gaan kyk, daar's 'n paar plekke in die Bybel waar die woordjie Shiloh voorkom. Maar dit is haar naam, haar naam is Shiloh. Shiloh is 'n plek in Jerusalem en die ark was daar gestasioneer, so vir interessantheid die geskiedenis, op 369 jaar was die ark daar gewees in Shiloh. Maar dit is net baie geskiedenis en ek gaan nie in die detail ingaan nie. Maar iets wat vir my uitgestaan het met Shiloh spesifiek is in 1 Samuel. En ek wil dit net gou gee vanmôre. En dit het my getref en sê, en sodra sy hom gespeen het, het sy hom met haar saamgebring. Dit gaan oor klein Samuel. Hannah het gebid en is so great. Ek het Jared ook gesien. Jared, hulle se dogtertjie se naam is Hannah. Daar was Jared daar agter. En Hannah het gaan bid by die tempel. En die profeet het gedink sy's dronk. Wie kan dit onthou die storie? Sy is dronk en dit was by Shiloh gewees. En terwyl sy gebid het by hierdie plek, het die Here haar gebed verhoor. Is dit beautiful nie? God heard her voice. 'n ma se voice wat uitgeroep het. En wat vir so mooi is van hierdie hele storie is, toe klein Samuel gebore is, toe het Hannah gestand gedoen met die belofte dat hy gaan hom terugbring na die huis van die Here toe, in Shiloh. En dit het my hart so getref en my hart geraak when I thought about this Shiloh. En dis wat ek vir julle wil gee, kom ek net gou die skrif gee, en hy sê, en sodra sy hom gespeen het, sy met haar saamgebring met 3 bulle, 'n van meel, 'n sak wyn, en sy het hom gebring in die huis van die Here in Silo, Suid-Afrikaans. En die seun was nog jonk, en hulle het die bul geslaag, die seun by Eli gebring, en gesê, ag my Heer, so waar is die siel leef, my Heer? Ek is 'n vrou wat hier by U gestaan het om die Here te aanbid. Om hierdie seun het ek gebid, en die Here het my bede aan my gegee, wat ek hom gebid het. So staan ek hom dan ook af aan die Here, al die dae wat hy leef. Hy is aan die Here afgestaan, en hy het die Here daar aanbid. En dis exactly wat ons wil doen met klein Shiloh vandag is, it's just a gift. Kan ek gou net sê, die Here maak my wakker een môre? Ek het dit vir Dylan gesê, February, last year, die Here my wakker gemaak, en die Here gee my getal 153, en I thought, joh, Here, wat beteken die getal 153? Ek weet nie, ek gaan lees bietjie oor die getal 153, en as jy gaan kyk in die Bybel, beteken dit abundance, en die disippels het ook 153 visse gevang. En ek gaan kyk wat die betekenis is, en dit gaan my verby, en ek skryf dit neer. En laas jaar met my verjaarsdag, 21 Julie, toe kom Dylan en Dwayne in die kamer in, en hulle sê op my birthday, en daai dag, jy was saam daar, ons word ouma en oupa, dis nuwe seisoen. En die Here sê vir my, gaan tel bietjie terug, 153 dae van jou birthday af. En ek gaan tel terug, 153 days, was die dag toe die Here gesê, there's coming abundance. There's coming a Shiloh. Haar naam beteken abundance. So ek weet sy is van die Here afgebid. So ons wil haar vandag vir die Here teruggee. Dwayne Delaney, ons het nie nodig vanmôre om vir julle te vertel wat die skrif sê nie. Want ek glo my hele hart julle luister en julle weet en julle ken die skrif. Al wat ons vanmôre wil doen is as family. Ons wil haar vanmôre terugbring na die Here toe. Want u het saam gebid, u as family,
Vandag bring ons as family terug aan die Here. Kan ons dit doen vanmôre? Ek wil vra dat die oumas en oupas vorentoe kom. Pastor Ellen en Madeleine. Het jy vergeet? Oh my word. Dit gebeur ook met nuwe oumas, hulle vergeet nog hoe werk hierdie goeters sy nie. Amen. En ek gaan ook vra dat die oumas kom. Waar is die ouma? My ma is ook hier vanmôre. Waar is my ma, my pa? Hulle is hier iewers, daar sou kom. Ma en pa, kom, ouma Ria vanmôre. En dan is dit so voorreg van Kreeusdorp af, kom Anna ouma Ria. Ouma Ria kom staan hier voor. Dit is my so voorreg vanmôre. Dis Delaney se ouma. Om haar ook vanmôre hier te hê. Vanmôre, oom Johan, jy kan ook, jy's welkom, kom staan hier voor, jy's welkom as 'n oupa of the family. En dit is so lekker om hulle elkeen, this is the family. Amen. Ek is so dankbaar om elke ouma en elke oupa hier te hê vanmôre ook saam. En dit is 'n voorreg wat ons kan deel oor klein Shiloh. En vanmôre gaan ons daar aan die Here toewy. Amen. Kan ons dit doen saam? En ons het ons hele family hierso. Amen. Dit is so lekker, so groot, so extended. Kan ek al 'n bietjie vashou weer totdat sy Heilige Gees kan terug. Sy kree net soos op pa. Halleluja. As daar 'n siggie uit. Amen. Amen family, kan ons vanmôre ons hande uitstrek na toe vanmôre. Kom ons trek ons hande na uit toe elke ouma, elke oupa vanmôre. Ons Hemelse Vader, vanmôre kom ons terug soos wat Here Hanna gekom het en gebid het vir klein Samuel en dan gebring het terug na die huis, om teruggebring na die huis van die Here toe. So wil ons vir klein Shiloh vanmôre bring. Abundance, tranquility, a gift, Lord. Ons bring haar terug na die Here toe vanmôre. En ons bid, Heer, dat die Here haar sal ontvang. Mag die goedheid en die guns van die Here oor haar lewe rus in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Here, ons wil haar vanmôre dedicate, ons wil haar seën vanmôre, Here. Here, mag die seën van die Here op haar rus vanmôre, Here, in alles wat sy doen en wat sy gaan aanpak. Ek dank U dat die woord van die Here 'n lig wees vir haar pad en 'n lamp vir haar voete. Ek dank U vanmôre, Vader, dat die goedheid en die guns van die Here twee van haar vriende sal wees wat altyd by haar sal stap, Here. Ek weet U het haar gegee, Here, as 'n gift and abundance, Here, maar ek bid dat elke plan wat die Here oor haar lewe het, sal uitkom, Here. Elke plan wat U vir haar beplan het, Here, sal so wees in die naam van die Here. Ek bid vanmôre, Here, geseën sal sy wees in die stad, geseën sal sy wees in die veld, geseën sal sy wees haar eiendom, haar bakskottel, haar mandjie, haar geld, haar ingang, haar uitgang sal geseënd wees. Sy sal die kop wees in hierdie stert, Here. Ons dank U vanmôre daarvoor en mag deur haar lewe, Here, mense se harte en lewens aangeraak word in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Here, daarom bring ons haar vanmôre in geen ander naam nie. Daarom bring ons aan haar toe en ons seën haar in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. En ons dank U daarvoor, Here, in Jesus naam. Amen. Terwyl haar song gaan speel vanmôre, dankie vir daai song. Julle kan hom aansit, Brandon. Delaney het so 'n kinderbybeltjie gehad. Nie dat sy hom veel gelees het nie, maar later jare is. So I just want to give this as a gift vir haar vanmôre. Daar's 'n woord ingeskryf vir haar ook en oor haar lewe. Dwayne, maak 'n groot in die vrees van die Here. God se woord sê, as God die huis nie bou nie, te vergeefs werk die wat daarin bou. Mag julle altyd sê, Delaney en Dwayne, ek in my huis, ons sal die Here dien. Vader, ek bid vir hierdie hele family vanmôre, vir elke ouma, elke oupa. Here, dat die seën van die Here op hulle elkeen sal rus, Here. Here, dankie dat klein Shiloh, Here, soos 'n fondasie sal wees vanmôre in hulle lewens. In die kosbare naam van Jesus. Seën hulle, Here, in Jesus naam. Terwyl jy hande uitstrek, sit my harde, dankie. Wil jy nie saam met my sing nie? Kom ons seën hulle net vanmôre vir klein Shiloh. Amen. Amen.
God bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. Set His face towards you and give you peace. Kom ons sing dit uit ons hart uit vanmôre. Baie dankie, mag die Here elkeen sien. Dankie dat jy dit saam met ons as family deel vanmôre. Dankie dat family dit met family deel. God bless you all. Amen. Dankie. Halleluja. Ons dink aan so baie wat in die hospitaal was. Jolandi is vanmôre, ek het haar iewers gesien. Annie Jolandi, ekskuus Jolandi, ek weet ek gaan nou by jou hulle kom. Waar is sy? Hoe sit sy? Uit die hospitaal het groot operasie gehad en sy is by die diens vanmôre. Ons dank die Here vir jou. Is dit jou mooi, Jolandi? Oei, sit sy, daar sit Elsie, ek sien jou. Sy is vanmôre in die huis van die Here. Sy sit dit baie laar, groot operasie, well done. Hier sit sy in die huis van die Here. Kan ons die Here nie dankie sê vanmôre vir dit? Ja, well done. Well done. Amen. En elkeen wat siek is, ons dink spesifiek aan Willie van Logrenberg. Willie het sy heup gebreek in die week. Groot operasie ondergaan. Ons dink aan Tannie Annetjie en Willie in hierdie tydperk ook wat nog in die hospitaal is. En daar so baie wat siek is nog in die hospitale is en so voort. So bid dat die Here elkeen sal versterk. Amen. Kan ons die naam van die Here groot maak? Is jy reg daarvoor? Halleluja. Kom ons staan saam. Halleluja. Amen. Ek gaan sommer Pastor Matthee vra. Waar is die pastor? Sê vir ons bid. Dankie pastor. Halleluja. Ons sal net so die woorde reg kry. Amen. Dit is so lekker om van die klomp van Kreeusdorpokkie te sien. Roan is, hy het in my jeug groot geword. Hy en Muriel. Verskriklik stout, maar dis 'n preek vir 'n ander dag. Amen. Dankie julle ook vir julle ondersteuning vanmôre. Honor, glory and power be unto the Ancient of Days. From every nation, all of creation, bow before the Ancient of Days. Every tongue in heaven and earth shall declare your glory. Every knee will bow at your throne.
before the Ancient of Days. Every tongue in heaven and earth shall declare your glory. Every knee will bow at your throne. In worship you be exalted, O God, and your kingdom shall not pass away, O Ancient of Days. Blessing and honor. Blessing and honor, glory and power be unto the Ancient of Days. From every nation, all of creation, bow before the Ancient of Days. Every tongue in heaven and earth shall declare your glory. Every knee will bow at your throne. In worship you be exalted, O God, and your kingdom shall not pass away, O Ancient of Days. Your kingdom shall reign over all the earth. Sing unto the Ancient of Days, for none can compare to your matchless word. Sing unto the Ancient of Days, your kingdom shall reign over all the earth. Sing unto the Ancient of Days, for none can compare to your matchless word. Sing unto the Ancient of Days. Every tongue in heaven and earth shall declare your glory. Every knee shall bow at your throne. In worship you be exalted, O God, and your kingdom shall not pass away, O Ancient of Days. Amen. Ons gaan iets doen vanmôre. Ons gaan dit verklaar in hierdie kerk. Halleluja. Dat die koninkryk van die Here sal vir ewig staan. Wie glo saam met my? En die hekke van die hel, maak nie saak wat die vyand se planne is nie, sal dit nie oorweldig nie. He is known, the Ancient of Days. Hallelujah. Your kingdom shall reign over all the earth. Sing unto the Ancient of Days, for none can compare to your matchless word. Sing unto the Let's sing it Ancient one more time. of Let's start it Days. Your kingdom shall reign over all the earth. Sing unto the Ancient of Days. For none can compare to your matchless word. Sing unto the Ancient of Days. Every tongue in heaven and earth shall declare your glory. Every knee shall bow at your throne. In worship you be exalted, O God, and your kingdom shall not pass away, O Ancient of Days. Halleluja, halleluja, halleluja. Halleluja, ek weet klein Marie is ook in die hospitaal nog. As ek reg, JJ. Hy is ook in die hospitaal, is hy klaar uit. Ons bid vir hom ook, nou dat ek julle sien vanmôre. He is still the King of Kings. Amen. God is die God van genesing. Halleluja. I'll praise in the valley, I'll praise on the mountain, I'll praise when I'm sure, I'll praise when I'm doubting, I'll praise when outnumbered, I'll praise when surrounded.
'Cause praise is the waters my enemies drown in. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I'll praise in the valley. Gaan ons weer sing vanmôre. Maar ek wil net gou vanmôre vra, weet vanmôre 'n rede om die naam van die Here groot te maak. Kom aan, waar jou hand as jy 'n rede het vanmôre. As jy vanmôre gesond is. As jy vanmôre kom met na die huis van die Here toe. As jy nog kos op jou tafel het. Kom aan, het jy 'n rede vanmôre. I'll praise in the valley. Praise in the valley, I'll praise on the mountain, oh yes. I'll praise when I'm sure, I'll praise when I'm doubting, oh my praise. I'll praise when outnumbered, I'll praise when surrounded. 'Cause praise is the water my enemies drown in. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I'll praise when I feel it. I'll praise when I feel it. I'll praise when I don't. I'll praise when I know you're still in control. Praise is a weapon. It's more than a sound. Praise is the shout that brings Jericho down. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I praise the Lord, oh my soul. I praise the Lord, oh my soul. I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? I want to praise the Lord, oh my soul. Wie as kerk sing. Praise the Lord, oh my soul. Amen, as jy rede het, sing saam. Praise the Lord, oh my soul. Kom en waar jou hand saam met my. Praise the Lord, oh my soul. Halleluja. Praise your Kom ons gee die Here 'n lofoffer vanmôre. Gee die Here 'n lofoffer vanmôre. Halleluja. Halleluja, 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 halleluja. God se woord sê vanmôre so duidelik. Loof die Here o my siel en vergeet geen een van sy weldade nie. Loof die Here o my siel en alles wat binne in my is. Loof sy heilige naam. Halleluja. Kom ons sê dit vanmôre.
Here is my vesting, Here is my krag, Hy is my bron en Hy is my redder, die een op wie ek wag. Die Here is my voorspoed, Hy sal vir my voorsien, soos 'n pa sal vir sy kinders, gee Hy meer as wat ek ooit sou kon verdien. Kan ons dit doen vanmôre? Prys die Here, o my siel, prys die Here, want Hy is goed. Prys die Here, als wat lewe, prys die Here. Prys die Here, o my siel, prys die Here, want Hy is goed. Prys die Here, als wat lewe, prys die Here. Die Here is my vesting, die Here is my krag, Hy is my bron en Hy is my redder, die een op wie ek wag, o ja. Die Here is my voorspoed, Hy sal vir my voorsien, soos 'n pa sal vir sy kinders, gee Hy meer as wat ek ooit sou kon verdien. Prys die Here, o my siel, prys die Here, want Hy is goed. Prys die Here, als wat lewe, prys die Here, ja. Prys die Here, o my siel, prys die Here, want Hy is goed. Prys die Here, als wat lewe, prys die Here. Die Here skepper, Die Here skepper, sing nou saam, alles wat lewe, roep sy naam. Die Here skepper, sing nou saam, alles wat lewe, roep sy naam. Prys die Here, o my siel, prys die Here, want Hy is goed. Prys die Here, als wat lewe, prys die Here. Prys die Here, o my siel, prys die Here, want Hy is goed. Prys die Here, als wat lewe, prys die Here. Prys die Here, o my siel, prys die Here, want Hy is goed. Prys die Here, als wat lewe, prys die Here. Die Here is my vesting. Amen, yes. Halleluja. Elkeen wat siek is vanmôre. Elkeen wat 'n uitdaging het. Elkeen vanmôre wat deur die vallei gaan en elkeen wat dalk op die mountain tops is. Elkeen vanmôre wat iemand in die hospitaal het. Elkeen wat siek is. Elkeen vanmôre wat in anxiety en angs vasgevang is. Elkeen vanmôre in depressie. Elkeen vanmôre wat hoop verloor het. Elkeen wat sê ek sien nie kans vir die dag van môre nie. Daar is 'n naam vanmôre wat bo elke ander naam is, wat aangeroep kan word. En dit is die naam van Jesus. Die naam van Jesus. And I just want to speak the name of Jesus Kom aan, roep hierdie naam aan vanmôre. over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. Let's sing, I just want to speak.
just want to speak the name of Jesus over every heart, over every heart and every mind. For I know there is peace within your presence. I speak Jesus. I just want to speak. I just want to speak the name of Jesus till every dark addiction starts to reign. We declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. For your name is power. Your name. Die naam wat bo elke ander naam is. Over fear and all anxiety. To every soul out captive by depression. I speak Jesus. Let's sing it one more time. And I just want to speak the name of Jesus. Fear and anxiety. Over fear and all anxiety. To every soul out captive by depression. We speak Jesus. I speak Jesus. Yes. Your name is power. Your name is healing. Wie glo dit in die kerk vanmôre? Your name is love. Oh, yes. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. For the name is power. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Amen. Vanmôre gaan ons dit doen. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the street, oh, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Shout Jesus from the mountains, shout Jesus from the mountains, Jesus in the street, oh, oh. Jesus in the dark.
Oh Lord, your name is life. Your name is healing. Oh Lord, your name is power. Your name is healing. Your name is life. Lord, we shout Jesus from the mountains. We shout Jesus in the streets, Lord. Oh, yes, Lord. Hallelujah, hallelujah. Oh, we speak life in the name of Jesus. Hallelujah, hallelujah. Kom aan, roep my naam vanmôre oor jou lippe. Jesus. Spreek hy naam oor jou kinders vanmôre. Kom aan, spreek hy naam oor jou man vanmôre, oor jou vrou vanmôre. Spreek daardie naam vanmôre. Oh, we speak the name of Jesus. Your name is power. U sing dit vanmôre. Your name is healing. Your name is life. Oh yes. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Kom aan, ons roep my naam vanmôre. Kom ons noem my naam. Your name. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Die woord van die Here verklaar vanmôre. Aan hom is gegee die naam wat bo elke ander naam is, sodat aan hierdie naam sal buig elke knie wat in die hemel en op die aarde en onder die aarde is, en elke tong sal bely dat Jesus Christus die Seun van God is. Halleluja. There is no other name by which man can be saved, but by the name of Jesus. Geen ander naam is daar gegee op hierdie aarde deur wie die mense gered kan word nie. Dis net die naam van Jesus. Die naam van Jesus. We call on the name of Jesus. We call on the name of Jesus. Vir 'n oomblik vanmôre as jy 'n behoefte het, roep net daardie naam aan vanmôre. Kom aan, daar waar jy is. Jesus. Roep daardie naam aan vanmôre. Just call upon that name. Halleluja. Roep sy naam aan vanmôre. We call on the name of Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. 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 Hallelujah. Ek voel vanmôre om net so in hierdie atmosfeer Pastor Allen oor te gee, Pastor, soos hierdie jou lyf môre. Praise the Lord. In moments like these, I just lift up my hands. It's in moments like these, I just want to sing you a love song. Daar is niemand soos U.
Daar is niemand soos U. You know that in moments like these, daar is 'n naam wat 'n harde hart sag kan maak. Daar is 'n naam wat 'n huwelik kan herstel. Daar is 'n naam wat 'n dwelmverslaafde kind kan verlos. Daar is 'n naam wat Suid-Afrika kan red. In moments like these, Just sing out a song. I sing out a song. Just want to sing Him a song. I sing out a love song to Jesus. Moments like these, In moments like these, just sing out a song. I sing out a song. I sing out a love song to Thee. Singing, I love you, Lord. Singing, I love you, Lord. Singing, I love you, Father, what a privilege to be in your house this morning. Wat 'n goddelike voorreg om in die huis van die alle lewende God te wees. We are honored. Holy Spirit, I pray that you'll just come and move. Come and give a divine interruption this morning. Pray that you'll use this weak instrument to bring glory to the Father. Unblock our ears this morning that we may hear what the Spirit is saying to the church. Ek bid vir 'n goddelike ingryping vanmôre in hierdie gemeente in die naam van Jesus. Ek bid dat kettinge gebreek sal word. Ek bid vir herlewing vanmôre in die naam van Jesus. I pray today for people that have been struggling for years, that today will be their day in the name of Jesus. Amen and amen. God bless you. You may be seated. Thank you so much. Thank you so much. Kona, kan ek jou vra, het jy jou Afrikaanse Bybel daar? Yeah, if you can just read for me John 1. Dit is my groot voorreg om saam met julle te wees vanmôre. Ek wil sê dis die eerste keer in my hele preekloopbaan sedert 1994 dat ek binne 'n jaar teruggenooi is aan 'n gemeente. Gewoonlik vat hulle 'n jaar om te herstel. Dit is nou 3 dae, Kona, ek meen, yesterday. Dis seker omdat ons familie is, nee. Dis vir my 'n groot voorreg, nee, ek spot sommer. I'm going to get straight into the Word of God and we're going to read John 21 from verse 1 to 17. Ek gaan vir Pastor Kunders vra in Afrikaans te lees en dan gaan ons net miskien 15 tot 20 minute net daaroor gesels. 1 tot 17. Ja, dis net na Lukas, kan jy Johannes nie. Halleluja. Na hierdie dinge het Jesus weer aan sy disippels verskyn by die see van Tiberias. En hy het so verskyn. Daar is bymekaar Simon Petrus en Thomas wat Didimus genoem word en Nathanael van Kana in Galilea en die seuns van Zebedeus en 2 ander van sy disippels.
Simon Petrus sê vir hulle, ek gaan vis vang. Amen. Hulle sê vir hom, ons gaan ook saam met jou. Amen. En hulle het uitgegaan en dadelik in die skei geklim en in daardie nag het hulle niks gevang nie. En toe dit al dag geword het, staan Jesus op die strand. Maar die disippels het nie geweet dat dit Jesus was nie. En Jesus sê vir hulle, my kinders, het julle iets om te eet nie? Hulle antwoord hom nee. En hy sê vir hulle, gooi die net aan die ander kant van die skei en julle sal kry. Hulle het toe gegooi en deur die menigte van visse wat hulle nie meer in staat was om te trek nie. Daarop sê die disippels, die een vir wie Jesus lief gehad het, aan Petrus, dit is die Here. En toe Simon Petrus hoor dat dit die Here is, gord hy sy bootkleed om, want hy was naak, en werp homself in die see. Maar die ander disippels het by die skytjie gekom en die net met die visse gesleep, want hulle was nie ver van die land nie, maar omtrent 200 el. En toe hulle geland het, sien hulle 'n koolvuur op die grond en vis daarop lê en brood. Jesus sê vir hulle, bring van die visse wat julle nou gevang het. Simon Petrus het in die skei geklim en die net op die land getrek, vol groot visse, 153 in getal. I didn't know you were going to share that, by the way. Amen. En alhoewel daar so baie was, Ruk jou reg. Ruk jou reg. ek kan nie sien nie, jou glasses, ek kan nie sien nie. Laat ek dit sien, waar is ek? In Potch. Okay. En alhoewel daar so baie was, het die net nie geskeur nie. Jesus sê vir hulle, kom eet. En niemand van die disippels het gewaag om hom te vra, wie is u nie? Omdat hulle wis dat dit die Here was. En Jesus het gekom en brood geneem en dit aan hulle gegee en so ook die vis. Dit was al die derde keer dat Jesus aan sy disippels verskyn het, nadat hy opgestaan het uit die dode. Toe hulle dan klaar was met die môreete, vra Jesus vir Simon Petrus, Simon, seun van Jona, het jy my waarlik lief, meer as hulle hier? Hy antwoord hom, ja Here, u weet dat ek u lief het. Hy sê vir hom, laat my lammers wei. Hy vra hom weer die tweede maal, Simon, seun van Jona, het jy my waarlik lief? Hy antwoord hom, ja Here, u weet dat ek u lief het. Hy sê vir hom, pas my skape op. Hy vra hom die derde maal, Simon, seun van Jona, het jy my lief? Petrus het bedroef geword, omdat hy hom die derde maal gevra het jy my lief? En hy antwoord hom, Here, u weet alles. U weet dat ek u lief het. Jesus sê vir hom, laat my skape wei. Amen. Baie dankie, Pastor Quintus. Ek wil vanoggend net baie kortliks die konteks van hierdie skrif probeer met u deel vanmôre. Ons het al baie preke gehoor oor Peter lovest thou me, en is die filio liefde en die agape liefde. Maar ek wil vanmôre die konteks van wat hier gebeur het, probeer aan ons 'n bietjie oordra. En Pastor Louis die Jager, die ou Pastor Louis die Jager van Kreeusdorp, hy het altyd gesê, man, as jy berading doen, of jy wil werklik uitvind wat gaan aan in 'n persoon se lewe, klim in die ou se vel in. Just klim in die ou, word net vir 'n rukkie daai ou, try en kry begrip vir wat hier aangaan. En ek wil vanmôre hê ons moet 'n bietjie in Petrus se vel inklim, vir die laaste 2 weke. Want daar's 'n 2 weke build-up to this moment we've just read. En in die laaste 2 weke, in Johannes hoofstuk 10, is Jesus besig om in die tempel te praat, en terwyl hy besig met die mense is om te praat, kom Jesus en hy sê vir hulle, my Vader, en ewe skielik noem Jesus nou Abba, God, sy Vader. Dit maak die Fariseërs hulle so woedend kwaad, dat die Bybel sê in Johannes 10, hulle wou hom stenig. En hy begin aan hulle verduidelik, en hy praat weer, en hy sê wie hy is, en die tweede keer in Johannes 10 wil hulle hom weer gryp. So nou Jesus moet nou vlug. And Jesus and his disciples flee. I want to just make a little statement today. Sometimes we are anointed to fight, and sometimes we are anointed to flee. Don't fight things God's given you an anointing to flee from. So now Jesus didn't stay and fight, he fled. The Bible says he escaped out of their midst. And they leave there from Jerusalem, and they go to a place where John was baptized in Bethabara, about 60 miles away. Dis Johannes 10, nou kruip hulle daar weg, en hulle skuil so bietjie daar. En terwyl hulle daar is, kom daar woord by Jesus uit. Lazarus, jou vriend, is baie siek.
Kom asseblief Betania toe. Let's go there. Mary and them are asking for you. And Jesus says, okay, nee, ons sal gaan. En hy wag 2 dae. He waits 2 days. And after 2 days, he says to his disciples, come on, let's go back. Thomas staan op en hy sê, ons kan nie teruggaan nie. They're trying to kill you there. And Jesus says, well, we're going to go back. Die Bible said, Thomas said, we may as well go and die with him. Baie mense dink, hy was vol geloof. Nee, ek dink hy was soos Ellen Fielding, oh, well, we may as well just go and die with him. Well, dis het, dis nou verby. Dit was lekker, it was good while it lasted, but it's now over. En nou 2 dae, nou vat hulle, nou kom hulle 4 dae daar by Maria, and Mary and Martha come to Jesus, and they're weeping. Lazarus is dead 4 days. The disciples are with him. Peter was at the temple. He journeyed with Jesus there. He journeyed back with Jesus. Nou kom Jesus en hy sê, rol die klip weg. En rol die klip weg. En Jesus staan daar en hy sê, Lazarus, kom. Nou onthou, ons is nou in Petrus se vel nou, nee? Lazarus, kom uit. Baie mense dink Lazarus came out walking and leaping and praising God. Nee, Lazarus het so uitgekom. Regtig? Kerk. Oh, let me just show this. Grafklere aan, but resurrected. Not everybody that gets saved lose the grave clothes immediately. But I don't care how many grave clothes you got on. You keep walking to church. There's going to come a day they'll come loose, and you'll be able to give God the glory and the praise. And you just get free. And the Bible says he told the disciples, kry ek 'n kramp, wag net so 'n bietjie. There we go. Was hy water? The Bible says he told the disciples, loose him. I want to tell you, if you got saved and you're still battling with cigarettes, come to church. Come to church. There's going to come a day when the King of Kings is going to set you free. If you got a bondage, come to church. There come a day he's going to set you free. Maar nou is ons Petrus. What? Lazarus has been raised from the dead. Dit beteken, as ek in 'n fight is met 'n swaard, en iemand steek my dood, gaan Jesus sê, Petrus, staan op. That's just going to come back again. Gaan jy nie so dink nie? So Jesus raised him from the dead. And after Jesus raised Lazarus from the dead, 6 days before Passover, they're in Lazarus' house now with Mary and Martha. En Maria kom en sy vat self en sy sit op die voete van Jesus. Want hoekom? Dis vir haar niks. Haar boetie was dood. You see, you don't know why people praise the way they praise until you've been where they've been. Her brother was dead. So 'n bietjie self en haar op sy voete is vir haar absoluut niks. My broer was dood. En terwyl sy Jesus se voete self met haar hare, kom die vyand in Judas se kop in. Nie sy hart nie, sy kop. Started tempting Judas. This money should have been used for something else. En dan gaan hulle van hierdie tafel af by Lazarus huis. En 4 dae later hulle is by Simon, die malaatse huis. He wasn't malaatse anymore. Jesus had healed him. And now they're there, and another Mary comes, and she anoints Jesus' head with oil. And Judas is get tempted again. And no Bible says he's baie kwaad. And from this table, the Bible says he's looking for opportunity to betray Jesus. So hulle gaan van hierdie op tafel. Now there's a second opportunity. There's more money. En nou gaan hulle by die derde tafel, which is the Passover table. And while they're sitting at the Passover table, now you remember this is in the last 2 weeks, brothers and sisters. Dit is nie laas jaar nie, dis hierdie laaste 2 weke het al hierdie dinge gebeur. En terwyl hulle om die paastafel is, kom Jesus en hy begin die voete was. And I was Simon's foot, and Simon said, not mine. Jesus says, if I don't wash your feet, you got no part of me. Peter says, Lord, not only my feet, but everything. I want to be part of you and you part of me.
En Jesus was almal se voete en hy staan op en hy sê julle is almal skoon behalwe een. Julle is almal aan die buitekant skoon, maar daar's een wat se hart nie skoon is nie. Jy wil nie toelaat dat ek by jou hart uitkom nie. I can get to your feet, I can get to your budget, but you won't let me get to your heart. And I don't care how powerful God is. He has never taken the power of choice away. So I can choose if I'm going to yield my heart to you or not. And as Jesus gets there, he gets round the table and hy sê vir die manne om die tafel, hy sê, boys, julle gaan my almal drop vanaand. Julle gaan almal maak asof julle my nie ken nie. En Petrus, ek meen net laasweek, het hy gesien hoe Lazarus uit die graf uitkom. Petrus sê, daar's nie 'n manier nie, Here. Nee, al drop hulle vir jou. Quintus kan ek verstaan. En ja, pastor, maar nee, dit maak vir my sin. I know their weaknesses, but Alan Fielding nooit. Dis wat Petrus sê. Jakobus ja, Johannes ja, maar nie ek nie. En Jesus sê vir Petrus is om die tafel. Sê Petrus vanaand voor daai haan, vanaand nog, voor die haan gaan kraai, gaan jy my 3 keer verloon. Nee, Here, jy ken my hart. I will die for you. Staan hulle op van die tafel. Hulle gaan na die tuin van Getsemane. Terwyl hy daar is, hy vra, Peter, James, John, kom bid saam met my. Hulle raak aan die slaap. Ewe skielik is Judas daar, hy kom soen vir die Here op die wang. Daar's mense met stokke, met spears en swords, en dit's 'n groot geraas, soos 'n riot, wat ewe skielik hier in die tuin van Getsemane is, en Petrus word wakker, en hy skiep, wat gaan nou hier aan? Hy haal sy swaard uit, want man, you kill me, he's just gonna call my name, and I'll run out of the grave, hallelujah. En hy kom en hy kap die ou se oor af. Ek het vanoggend besef, dis waar daai woord oriënteer van afkom. Hy het hom georiënteer, is dit goeie Afrikaans daai? Ja, hy het hom georiënteer, oriënteer. Well, dis 'n Engels maar. Christine, why are you shaking your head, girl? I thought that was good. But anyhow, tel die oor op, sit dit weer terug, plak die oor weer terug. Sê vir Petrus, hey, you live by the sword, you die by the sword. At that moment, fear got the better of faith in Peter's heart. At that moment, don't ever think we'll come to the place where we're all okay. We need to stay humble, because fear can knock at your door very, very quickly. And at that moment, the fear grips Peter. Ewe skielik sien hy, hierdie man wat die dooies laat opstaan het, een wat op die water geloop het, een wat siekes gesond gemaak het, een wat soos 'n leeu was, is nou soos 'n lam. En hulle klap hom en spoeg op hom, trek sy hare, trek sy baard. They see how they whip Jesus, flesh is just been ripped out all over the show, crown of thorns on his head, and Peter's busy standing there skimming, what in the world is going on? I meant every word I said around the table, I'll die for you. But now I don't understand what's busy happening, wat gaan aan? En 'n jong meisie kom na hom toe en sê, Petrus, jy's mos saam met hom. En hy sê, wie sê hy? Ek ken hom nie. Wie sê hy? Ek ken hom nie. Want man, vrees jou vat, dan doen jy snaakse dinge. Toe kom 'n tweede persoon en hy sê, wie is dit? And I don't know what the Afrikaans Bible says, but the English has got 2 words that Peter says. It says he swore and he cursed. 2 different things. Vloeke, sterretjie, kruisiekie, krulletjie. Is dit? Okay. Ek moet vir Koenders dop hou, as hy so maak, dan moet ek moet so 'n bietjie retire. But that's net, Petrus het nie net gevloek nie. By die 3de keer het Petrus gesê, he swore by an oath. He announced a curse on his own life. He said, if I know that man, let me be cursed for the rest of my life. Let me be miserable. Dit is die vloek wat hy oor homself gespreek het. En nadat hy dit gedoen het, toe kraai die haan. And Peter realized, I've just announced a curse on my life. And when that rooster crowed,
Hy besef die Here was reg. Ek is nie so sterk soos wat ek gedink ek was nie. I'm not as holy as I thought I was. I'm not so full of faith as I thought I was. En weet jy wat baie erg, my broer en my suster? Is when you fail a friend. But what worse is when you fail a friend, and in your failure, your friend dies. That's much worse. Because you can't go and say sorry. Jy kan nie gaan regmaak nie. En ewe skielik is Jesus op die kruis. En hy sterf. En Petrus is vol guilt, shame, pain, failure. 3 dae later kom Maria Magdalene hardloop na Petrus en Johannes toe. Sê hy, Petrus, Johannes, hy leef, hy het opgestaan. Hy is nie in die graf nie. Die Bybel sê hulle hardloop. Hulle sê hulle hardloop, Petrus hardloop eers, maar Johannes is vinniger. Dit herinner my baie aan ek en Quintus. Johannes is baie vinniger. En Johannes kom uit die graf. Maar Johannes is te bang om in te gaan. Hy moes vir Ellen wag. Ek vir Petrus wag om in te gaan. Peter them get in there. Jesus is not there. Die Bybel sê daai selfde aand. Onthou nou, dis vir konteks. Dieselfde aand dat Jesus opgestaan het, is hulle in 'n kamer en Jesus kom stap in die middel. En hy sê vir almal, vrede. What gets rid of fear? Peace. Hy kom sê vir hulle, vrede. Dis al wat ons hoor. Maar kom ons dink net so 'n bietjie vanoggend. Kom ons sê jy's Petrus en jy's nou in hierdie kerk. En Jesus kom ewe skielik deur die muur en hy sê vir julle vrede. Dis awesome. Maar is nog nie 'n woord vir jou nie. 8 dae later is Thomas weer daar. En Jesus doen weer dieselfde ding en hy sê vir Thomas, raak hier. En hy stap weer in die kamer in en hy sê weer vir hulle vrede. Also you can read that in John. Peace I give to you. Maar nog nie 'n woord met Petrus nie. En is na hierdie 2 ervarings met Jesus, met die disippels, kom Petrus en dis waar ons nou by ons teks uitkom. He says, I know he's alive. I've seen him twice, but I pronounced a curse on my life. My ministry is over. My failure was too big. He's going to use someone else. I messed it up bad. Ek's bly hy lewe, maar my bediening is oor. Daarom maak hy die stelling, ek gaan visvang. Daai stelling is nie, ek gaan visvang nie. Daai stelling is, ek gaan terug na my ou lewe toe. Ek was 'n visserman. Ek het my verdienste gemaak as 'n visserman. Ek het vir my familie voorsien as 'n visserman. I'm sure my ministry is over. I'm going back fishing. En die ander manne om die tafel wat ook vir die Here gedrop het, sê, ons gaan saam. Our failure was too big. Our mistake was too much of a mess. We're going fishing. En daai oggend terwyl hulle besig om vis te vang. Die Bybel sê dit was oggend. In the morning while they were there fishing, Jesus stands on the shore. They've been fishing all night. Hy sê vir hulle, kinders, remember when Mary got to the message, he says, go and tell my brethren. So Jesus has called them brothers. He's called them friends. And now he calls them children. He says, gaan sê, kinders, het julle vis gevang? Nou wie van julle het al 'n hele aand probeer visvang en niks gevang nie, kan ek net sien? Jy gaan nie sê, nee meneer, ons het dit probeer. Die Bybel sê, hulle het net gesê, nee. Kinders, enige vis gevang? Nee. Dit was die antwoord. Man, jy's moeg, jy's geïrriteerd. Hy sê, gooi aan die ander kant van die boot. Ek meen, dit is so klein ou skuitjie so. Vis kan mos onder die swem, as hulle nie daar is nie, sal mos nie daar nie. Gooi aan die ander kant. Ewe skielik is die net vol vis. Johannes sê, dis die Here.
Man, he came looking for me. And Peter jumps into the boat, he gets to shore. Hulle trek en wat mense nie besef nie, kerk. Ons moet die konteks kry, mense besef nie, Jesus is besig om dieselfde wonderwerk te verhaal wat hy verrig het toe hy die eerste keer vir Petrus roep. The first time he called Peter, he climbed into Peter's boat and he used the boat and he said, launch into the deep. And they caught a lot of fish and Peter fell at his feet and said, Lord, I'm not worthy. And he said, Peter, from now on you're going to catch fish. And the Bible says in Luke 5, from that moment they followed Jesus. So now Peter's messed up bad. But we got such a merciful God. He says, I'm going to repeat the miracle. Because Peter, your failure was not final. I did not die on the cross to remind you of your failure. I died on the cross to remind you of your future. I died to save you. Your mess is not final. En onthou jy Petrus, die laaste keer toe ons saam geëet het, the sun was busy going down. And the Son of God was also busy going down. It was a supper. And at that supper, I said, I'm going to pay for your sin. And it was going down. But now it's not a supper. It's a breakfast. The sun is coming up. And the sun is coming up. Hallelujah to the Lamb of God. And Jesus comes to Peter. Ja, dit is 'n visie. Is hierdie al reg? Nog 10 minute. Gaan nie so lank wees nie. Kan ek dit oopmaak? As ons net 'n bietjie die reuk kry. We need a miracle. Please get this, church. Jesus says to all those failures, all those that made mistakes, he says, come and eat. You see, that's the first thing Satan told man, so that sin could come into the world. Come and eat of something you're not allowed. And through eating, sin came in. Now Jesus is telling these disciples that thought their ministry is over. Their failure was final. The curse they pronounced could not be broken. And Jesus says to them, kom eet. The original translation is, come for breakfast. Come for breakfast. Petrus moes nou 'n besluit maak. The one that's going to try and feed him is the one he failed. The one that's going to try and feed him is the one he denied. The one that's going to try and feed him, he has to make a decision now. Am I going to put my pride in my pocket and go to the one that I failed and allow him to feed me? And when Peter came and he took the bread, and after he'd eaten, Jesus calls Peter aside. Nadat hy geëet het, roep hy vir Petrus een kant toe. Sê Petrus, het jy my lief? Die vraag is nie omdat Jesus nie die antwoord ken nie. Die vraag is, Petrus het homself so condemn oor sy failure. I want to tell you, church, we love the Lord, but sometimes we make big mistakes in our love for the Lord. And while Peter had to answer, yes, Lord, I love you, Jesus says, I want you to feed my sheep. But Peter, don't you dare feed my sheep till you've allowed me to feed you. And only once I fed you, can you feed my sheep. En ek wil vanmôre 'n uitroep gee. En ek sluit af. Hoeveel mense in hierdie kerk vanmôre is the enemy reminding you of your past, reminding you of your failure,
reminding you of your weakness, reminding you of how bad it is. Well, I want to tell you this morning, the King of all glory has stepped down from his throne to this Potchefstroom church, not Alan Fielding, the King of all glory. And he's saying to you, your failure is not final. I did not die on the cross to destroy you. I died on the cross to destroy the one that's trying to destroy you. I'm going to say that again. I did not die on the cross to destroy you. I died on the cross to destroy the one that's trying to destroy you. Kom, eet ontbyt. Maar Here, ek is stikkend. Kom, eet ontbyt. But Lord, I got an addiction. Kom, eet ontbyt. Nowhere in the scripture does the Bible say I must fight the flesh so that I can walk in the Spirit. The Bible says I must walk in the Spirit and I will not fulfill the lusts of the flesh. So I've got to come for breakfast. And here's my preek. Come and taste and see that the Lord is good. His mercy is from everlasting to everlasting. Kan jy vir ons 'n bietjie musiek speel asseblief, Madeleine? En miskien is daar iemand vanmôre. The devil's been reminding you of how bad you were. We were all bad. How many mistakes you've made. Your marriage will never make it. There'll never be union in the marriage. There's too much hatred. There's too much bitterness. But I want to tell you, Jesus came looking for you. Even though you went back to your old secular job, even though you abandoned the call for a moment, He came looking for you because the calling of God is irrevocable. En hy sê vir jou vanmôre, ek het jou so lief. Just for a moment. Ek wil hê ons moet besef vanmôre, ek het dit seker al hier gedeel, maar dit is belangrik om weer te deel. Want Johannes nou 21 skryf. And he's writing us the Gospel of John. Peter has already been in heaven for 20 years. Petrus het in 65 na Christus gesterf, onderste bo gekruisig. Johannes het hierdie evangelie in 85 na Christus. So Peter's already died. This story is not to run Peter down. The story is to give you hope that no matter how bad your failure is, He's calling you for breakfast this morning. Come on. Come on, your failure is not final. Come on, that mistake is not too big. Come on, your children are not too far gone. Come on, your marriage is not over. Come on. Come to me, all that labor and are heavy laden. I will give you rest. Vanmôre wil hy kom en sê, hey, you've been rattled with guilt, with shame, with condemnation. Vanmôre nooi hy jou. Kom eet 'n stukkie brood. Kom eet 'n stukkie vis. You see, die nagmaaltafel is to remember about our sin that He died for. But this table is a table of restoration. I'm going to restore your ministry, Peter. I'm going to restore your calling, Peter. I've come to let you know I'm not even going to mention your failure. Do you love me? Yes. Let me feed you so you can go and feed my sheep. Miskien is daar iemand vanmôre in hierdie gemeente wat sê, Pastor Allen, nou dat ek die konteks verstaan, as tye in my lewe waar ek vir die Here gesê, Here, ek is op so 'n geestelike high. I'm never going to do that again. Lord, and then when we're weak, we find out, oh my goodness. Laat ek dit sommer noem. Partykeer wanneer ons op ons swakste is and we make big mistakes, that's where guilt and shame keeps us away from the house of God. I want to tell you, no, my brother, my sister, that's the time you got to run to the house of God. Why? Because you'll get a meal there that's going to give you strength not to do it again. Come and eat, church. Kom vir ontbyt, kerk. Ek is lief vir julle. Kom vir ontbyt, kerk. Laat ek jou nuwe hoop gee. Kom, laat ek jou voer, dat jy die mense by die werk kan voer. Come for breakfast. Maybe there's someone in this church that's hurting.
Maybe jy kry seer, jy kry swaar. Maybe there's someone here that the devil right now is highlighting all the bad things you've done. It's in your mind right now. Don't be a Judas and harden your heart. Jesus said, I paid for that mistake already. Why do you want to pay for it? I died for that sin already. Why do you want to die with it? Come for breakfast. Come, let me clean you. Let me feed you. Let me restore you. Terwyl elke oor gesluit is, dan miskien iemand van my oor wat sê, Pastor Ellen, bid vir my. Bid vir my. I've been under guilt, shame, and I want God just to feed me this morning. Just stick your hand up now quickly. We're going to pray. God bless you. God bless you. God bless you. God bless you. Ek gaan vra daai wat die hande opgelig het, sal die vorentoe kom asseblief en al die workers come and pray. Ek wil letterlik hê jy moet 'n stukkie brood en 'n stukkie vis kom vat. Thank you. Give that one thanks going on. Well, everybody that stands, just come to the table quickly. Kom na hierdie tafel toe. Sê Here, in my swakheid kom ek vir ontbyt. In my gebrokenheid gaan ek kom nog eet. In my failure you still love me. Personal workers, come pray with, please. For fears to keep on, my friends. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every prayer that I am able, Lord, I will sing of the goodness of God. I love you, Lord. All my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love you, Lord, for your mercy never fails me. And all my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Miskien is daar iemand vanmôre nog wat nodig het om 'n stukkie breakfast te kom kry. Is daar iemand vanmôre wat nodig het om net te sê, Lord, I just need some breakfast. Yes. Kom, ek wil jou nooi vanmôre, kom vorentoe, kom. Kom kry 'n stukkie vanmôre, kom dat ons saam met jou kan bid. Is daar iemand vanmôre wat nodig het net om 'n bietjie net by die Here te kom sit en te sê, Lord, I just need some breakfast. Moenie
nie skaam wees vanmôre. Kom, ek wil jou nooi vanmôre. Do you need some breakfast? Dankie. Kom Elise. I need some breakfast. Kom. Amen. And all my life you have been faithful. Oh yes. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice. I love your voice. You have led me through the fire in darkest nights. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. I have lived in the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so